Pre neki dan vraćamo se sa terena i prolazimo kroz Zrenjanin i čujemo se telefonom sa majstor Lacikom Kišom iz Zečke. Zamolim ja majstor Lacija da nam napravi nešto na brzinu za našu tehniku koju koristimo i kaže on dođite odmah. I reč po reč kaže majstor Laci da merimo ko je veći majstor. I odmah prizna kako ja u ovom trenutku imam bolju kecelju od njega, ali je majstor Lacika ipak bolji majstor. Mi ćemo i večeras da majstorišemo ovde u Manuel muzeju zaboravljenih umetnosti u Novom Sadu za ovom našom tezgom, za ovim pultom. Želim vam, dragi prijatelji, dobroveče i dobrodošlicu u emisiju Petkazanje. I nudimo jednu priču koju smo snimili u Deliblatskoj peščari. Tamo se grupa naučnika okupila s povodom, radili su jedno naučno istraživanje, priča je o lesu, pa da vas povedemo u ambijent Deliblatske peščare i da čujete šta kažu doktori nauka, kakva je to nauka, kakav je les, šta je les i čujete to iz prve ruke od njih. Profesore, šta vam je zanimljivo ovde? Meni sve, ali trebalo bi da bude nešto zanimljivo i drugim ljudima, da opravdamo postojanje naše istraživačke grupe koja postoji već 20 godina i koja sistematski istražuje les Vojvodine. Pošto je jedno vreme postojala neka inicijativa da se radi na brendiranju stvari iz Vojvodine, pa je postojala ta neka inicijativa najbolje iz Vojvodine, ja pretpostavljam da je verovatno najbolji iz Vojvodine, odnosno najbolje što imamo na ovom prostoru, upravo les. Jer je les stena na kojoj su razvijena najbolja zemljišta, odnosno najplodnija zemljišta, a plodno zemljište predstavlja glavni resurs našeg regiona i zbog toga smatramo da istraživanje lesa ima veoma veliki značaj, ne samo za osnovna istraživanja naučna, nego može da ima izuzetno veliki značaj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i konzervaciju zemljišta, koji su neki od najvažnijih zadataka našeg društva u budućnosti. Šta je les? Les je sedimentna stena, nešto na pola puta između zemljišta i stene. Neki kažu da je stena, neki kažu da je zemljište, u stvari predstavlja, što je za nas najbitnije, idealan zapis paloklimatskih promena. Da pojednostavim, les bi bio nekako najbolja moguća mešavina minerala na kojem se razvijaju najbolja zemljišta. Znači, les je toliko plodan supstrat da samo treba malo dobre klime i da vegetacija počne malo jače da se razvija i već se na tom lesu javlja neko palao zemljište koje u stvari pokazuje drugi vid ispoljavanja klime, pa samim tim i drugi oblik pojave neke životne sredine. Les bi otprilike mogao da bude CD, a klima koja se na njemu urezuje bi bila neka muzika, na primjer, koju urezujemo na taj CD ili neki, kako se sad moderno kaže, nosač zvuka. Koliko taj, kako apostrofirate, nosač zvuka ima prošlosti u sebi zapisane istorije? Najstariji les u Vojvodini je verovatno star oko 1.000.000 godina, pošto smo ustanovili na jednom divnom profilu Starom Slankovinu, Slankovine predivna vojvođanska varošica na ušću Tise u Dunav. Tamo postoji profil gde se 2 puta menjao magnetni polaritet, odnosno ustanovili smo 2 velike promene magnetnog polariteta. Inače, mi još uvijek ne znamo zašto, ne možemo da objasnimo taj fenomen, ali više puta u toku geološke prošlosti se magnetni pol menjao, odnosno severni magnetni pol je postao južni, a južni severni. I znači, ti periodi kada se menja magnetni polaritet, tačno su naučnici utvrdili koje starosti i mi smo utvrdili u Starom Slankovu 2 te promene i znamo da je les u Starom Slankovu star 1.000.000 godina. Pričamo o polovima, magnetnim polovima planete Zemlje. Da. Da, jer, znači, da ne bude zabune, nije se okretala Zemlja pa da su se geografski polovi menjali, nego jednostavno goržđevito jezgro Zemlje obrne smer svog magnetnog polja i to ostaje večito zapisano u sedimentima i stenama i to naučnici relativno lako mogu da rekonstruišu. A kako su promene nastupile kada se to dešavalo? O tome ne možemo puno da kažemo sada,
i još uvek nemamo dovoljno dobre zapise i dovoljan broj zapisa da bi o tome govorili, ali zato sa druge strane možemo pričati o 10 poslednjih klimatskih ciklusa, znači mi danas živimo u jednom interglacijalu koji se zove Holocen i kada je klima topla i dobra za život, a 10 puta, na primjer, u našem lesu imamo zapise kada su bile veoma hladni periodi ili glacijalni periodi, kako je to poznato u naučnim istraživanjima. Inače, želim da pomenem Milutina Milankovića, našeg velikog naučnika, koji je dao teoriju o astronomskim uzorcima pojave ledenog doba. I znači ova naša istraživanja upravo potvrđuju njegova vizionarska istraživanja, pošto on sede u Kapetan Mišinom zdanju s početka 20. veka u Beogradu i kako je sam u svojoj knjizi govorio, šetao kroz vasionu i vekove. I u tim šetnjama on nam je doneo priču o promenama klimatskim koji su se odvijale na zemlji, koje on video svojim briljantnim umom i mi sada potvrđujemo značaj i ispravnost Milankovićeve teorije u lesu. A les bi mogao isto da se poredi sa doboštortom. Znači imamo les koji odgovara hladno vreme, Dunav donosi veliku količinu materijala s Alpa, hladni vetrovi duvaju, nagomilavaju taj materijal, onda počne toplo vreme i počne se stvara zemljište, kao na primjer Patišpan pafil u doboštortu, to bi bio neki dobar pokazatelj te priče. Kada će profesor ona šećerna glazura? Pa mi živimo sad u šećernoj glazuri, to je Holocen. I Holocen je malo drugačiji od drugih interglacijala koji su se ranije događali, jer je uticaj čoveka, nažalost, ipak postao veoma velik i moramo da vodimo računa šta će se dogoditi i sa klimom u budućnosti, a to možemo da odgonetnemo samo na osnovu dobrog poznavanja klime prošlosti. Kako je les raspoređen na planeti? Les je isto jako dobar sediment za proučavanje paleoklime, zato što pokriva 10% ukupnog kopna na svetu, a najveći deo je skoncentrisan u severnim geografskim širinama. Mi sad pišemo jedan rad, profesor Gavrilov, ja i neke druge kolege iz inostranstva, pričamo priču o tome kako su promene polarnog fronta uticale na formiranje lesa i nadam se da će to odjeknuti u tom našem, da kažem, u našoj akademskoj zajednici internacionalnoj. Tako da ćemo verovatno posle Milankovića možda i neki drugi paleoklimatski doprinosi iz ovih krajeva postati deo globalnog nasleđa naučnog. Mi se nadamo. A kako je les raspoređen ovde kod nas? Les je najviše skoncentrisan u Vojvodini. Ima ga najviše u Bačkoj, u vidu dva platoa, Telečka ili Bačka lesna Zaravan i fenomenalni, jedan od najlepših lesnih ostrava na svetu, Titelski, ili kako neki kolege vole da kažu Mošorinski breg, jer postoji malo rivalstvo između okolnih naselja kome u stvari taj breg pripada. Onda imamo fantastičan les oko Fruške gore, koji se pruža sve od Vukovara pa do Zemuna. I sad smo počeli posle dugo godina, posle više od 20 godina istraživanja lesa u Bačkoj i u Sremu da istražujemo i les Banata. Čuo sam, kad smo počeli emisiju Potkazanje, priču da su ljudi koji se bave ovom naukom iz čitavog sveta dolazili da proučavaju les kod nas. Pa ja imam dužnost i zadovoljstvo da obavljam ulogu predsjednika te međunarodne asocijacije za proučavanje lesa, pa više od 6-7 puta ljudi su dolazili ovde, održavali smo brojne konferencije i naš les je za kratko vreme prepoznat kao najbolji arhiv paleoklimatskih promena na evropskom kopnu za posljednjih 1.000.000 godina. A to je posljedica toga što je naša klima bila znatno suvlja od ostalih delova Evrope, gde je erozija uništila slične arhive koji bi mogli da nam pomognu da odgonetnemo ta intenzivna klimatska kolebanja koje su se događala tokom posljednjih 1.000.000 godina na evropskom kopnu.
Vidjeli smo tamo sa mošorinske strane na Titavskom bregu i one lesne lutke. Mošorinski ili Titavski breg bi moglo da bude neka vrsta učionice za decu koje žele da se bave lesnim istraživanjima i mi planiramo u budućnosti da pravimo letnje škole. Znači sve ono što može zamisliti u lesu postoji, apsolutno postoji na Mošorinskom ili Titavskom bregu, samo što je, na primjer, možda nekad malo veće u Kini. ali sve isto postoji i na tom prostoru između Titela i Mošorina. Da li mislite da čitava priča može da bude deo turističke ponude? Naravno. Naravno, naša grupa predstavlja jednu od vodećih grupa u ovom delu sveta, možda i šire, za oblast koja se, mlada oblast i jedan oblast nišnog turizma koja se zove geoturizam. Mi smo razmišljali zašto sve to radimo, zašto mi kopamo, zašto smo prašnjavi, zašto se trudimo da rekonstruišemo klimu i onda smo shvatili da je les deo tog nekog miljeja kulturnog i prirodnog u kome mi živimo i da tu priču možemo da ponudimo turistima zajedno sa drugim značajnim turističkim atributima kao što je hrana, naša tipična domaća hrana, naše kulturno nasleđe. Na primer, čitavo građevinarstvo klasično u Vojvodini je vezano za les, kuće od naboja. Znači, čitav niz stvari može da bude potpuno usmeren ka definisanju neke vrste, da kažemo, lesnog turizma, ako možemo da kažemo. Na primjer, les se u Nemačkoj prodaje kao magic staub, što znači magična prašina. Inače, ja sam bio mnogo ružniji ranije, ali pošto sam pravio rupe u lesu, stavljao sam glavu i stalno sam uporno svoje lice mazao sa tim magic staubom, ili tako, s tim magičnim puderom, pa sam se malo možda i, ja se nadam, prolepšao među vremenu. Vjerojatno su pčelarice koje se gnezde u lesu, zato tako i lepe šarene. Pa, deo magije je prenet jednih na drugi, ja se nadam. Profesore, hajde i vas da predstavimo našim gledalcima. Pa, ja se zovem Slobodan Marković i već dugo godina, već više od 20 godina radim na departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a od pre nekoliko godina sam i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. To da sam dopisni znači da znam da se potpišem. To je dokaz za to. A u svetu? Pa u svetu naša grupa je prilično priznata i mi se nadamo da će taj primat koji drži kineski les da pređe malo i kod nas, a inače moramo da se pohvalimo da je naša grupa dobila jedan od 6 projekata koje finansira naša kineska država kao jedan bilateralni program, da na nivou svih naučnih disciplina naš projekat je dobio finansiranje između srpske i kineske vlade, pa mislim da ćemo zbližavanjem tog puta svile, a inače put svile ide tačno preko lesa, pošto je put svile išao stepskim područjima, a tamo gde je stepa, tamo je les, a gde su stepe i les, tu je černozem, najplodnije zemljište na svetu. I tu su uvek cvetale razne civilizacije i mi mislimo da će vremenom naš les ovde u Vojvodini zaista postati jedan od najznačajnijih i najvažnijih brendova, kao i vaša emisija. A vaša ljubav prema sportu? Pa dobro, moja građa fizička baš ne ukazuje na neku preveliku ljubav, mada upornost posljednja izumire, pa tako da i dalje dozvoljavam sebi da se bavim nekim vrstama sporta, da pokušavam da dižem neko relativno velike težine, kako bi još uvijek mogao da budem koristan ovde tokom terenskih istraživanja. Koliko ste podigli najviše, profesore? Pa najveći, ukupan total u 3 discipline, mrtvo dizanje, bench i čučanj mi je 560 kg. 560 kg. Na 3 rate? Na 3 rate, otprilike to je malo kao 4 moje, otprilike kao 4 moje telesne težine.
tamnije, to je nekadašnje zemljište. Kao što je ovo naša današnja površina, tako je nekada ovde bio topografska površina. Pa je zato tu tamnije. Ima više organske materije. Akumulativno humusni sloj. A ovde dole les prelazi u pesak. Zato je dosta drugačije ovako kad se uzme ovo. Profesore, da kažemo našim gledalcima gde se nalazimo, da opišemo ovo mesto. Pa, nalazimo se u Južnom Banatu, na njegovom najjužnijem delu, blizu mesta koje se zove Dupljaja. To je mesto koje smo odabrali za naše naučno istraživanje i meni su se tako ispunile dve želje. Jedna je da nešto više saznamo o ovom mestu, da vidimo šta se ovde u nekakvoj prošlosti dešavalo kad je u pitanju klima, a s druge strane vrlo sam zadovoljan i srećan jer je ovo mesto gde ja najčešće boravim i provodim slobodno vreme. Tako spojio sam lepo sa korisnim. Znači spojio sam svoj hobi i svoju obavezu naučnika i istraživača, tako da je to mesto, mesto mog života. Nekako sada pred kraj svoje karijere ostvario sam svoj cilj, svoj ideal, da tamo gde sam rođen, tamo gde sam najčešće živeo, to mesto i izučavam na najobjektivniji mogući način, a to je primenom naučnih metoda. Uz pomoć ovde prisutnih kolega i pre svega profesora Slobodana Markovića koji mi je ovo na neki način omogućio. Vaš kolega, profesor Marković, je spomenuo jedan naučni rad koji privodite kraju. Pa, profesor Slobodan Marković i ja privodimo, mogu reći, nekoliko desetina naučnih radova kraju. Znači, mi smo dosta toga napisali. Uglavnom se bavimo opisivanjem klime prošlosti. Ja to pričam više sa svog aspekta i sa svog specijalističkog stanovišta, gdje smo spojili dve nekako stvari koje su bile nespojive. Profesor Marković je stručnjak za les, za pedologiju, on je čovek koji ume da otkriva u zemljišnim naslagama tragove klime, a ja nekako sa svojim meteorološkim i klimatološkim znanjima pomažem da se to na pedantniji način protumači. Tako da je to neka simbioza koja daje dobar rezultat. A inače, što se tiče planiranja, imamo u planu da još tih radova proizvedemo, koji će sve nekako biti u vezi sa tom tematikom, ali nekako uvek različiti, sa novim detaljima i novim saznanjima o tome kako se ovde nekada živelo i zašto ovaj prostor toliko privlači ljude i zašto su ljudi malte ne od samog početka svog nastanka, pogotovo savremeni ljudi, ovde vrlo uspešno živeli, kao što na kraju krajeva i mi to sada pokazujemo. Kažu da je ovde bila raskrsnica puteva u prošlosti, da su mnoge civilizacije boravile ovde i da su bile baš ovo mesto. Pa da, ovde su boravile i kulture i civilizacije. Znate, ono pre civilizacije se zvala kultura. Mi smo na ovom malom prostoru od Vršca do ovog mesta ovde pronalazili gotovo iz svih epoha nekakve tragove ljudi. Od prvih tih takozvanih paolićana ili ljudi iz paleolita, to je staro kameno doba, koji su se ovde nekako i prvi put doselili i nastanili. To je bilo otprilike pre 30.000 godina, gdje su tragovi pronađeni u okolini Vršca na lokacijama Ati i Crvenka, gdje smo imali zadovoljstvo da učestvujemo u tim istraživanjima, do svih ovih brojnih neolitskih nalazišta koje nalazimo gotovo u svakom selu i na svakom mestu. Ovde ne smete dublje da zakopate ni ašovom ni plugom ili će nešto da iskrsne. Do najnovijih tragova ljudi iz doba antike, raznih perioda antike, srednjeg veka, pa na kraju krajeva i savremenog doba. Nekako ovde je prepuno prisustvo ljudi. Tragovi su tu, nego sakriveni. Nisu dovoljno otkriveni. Zašto je to tako, ne znam. Evo, mi pokušavamo da nekakve generalne uslove koji su ovde postojali za život ljudi otkrijemo i objasnimo, a to je klima i vreme. To su dva parametra koje najviše utiču na to da čovek izabere nekakvo mesto za duži boravak i život.
Da li je od uvek bila peščara ovde? Pa to je jedno od pitanja koje nas interesuje. Mi nismo u stanju da damo tačan odgovor. To oduvek, to bi značilo od početka zemlje, od pre 4,5 milijarde godine. Sigurno nije od tog početka, ali unazad nekoliko stotina hiljada godina sigurno je bila. Da li je bila ovakva, ni to nam nije jasno. Verovatno je bila i drugačija, ali unazad jedno 100.000 godina, preciznije jedno 30 do 40.000 godina, sigurno je bila ovakva. To znači kad su Rimljani krenuli da pređu Dunav ovde, da je bila peščara? Da, kad su Rimljani krenuli, bila je peščara. Kad su Sloveni došli, takođe je bila peščara. To su neki karakteristični momenti istorije. I kad su Kelti ovde živjeli, takođe je bila peščara. Bila je peščara i onda kada su došli ljudi iz kasnog paleolita, odnosno starog kamenog doba, i tad je bila peščara. Jer ovoliki pesak ovde nije mogao preko noći da se stvori, on se stvarao vremenom. Jel da sad tu postoji nekoliko teorija, odnosno nekoliko načina kako mi to objašnjavamo. Kako je Dunav tekao? Jel imate neke podatke na osnovu profila koji istražujete? Ja nemam konkretne podatke, ali imam razna svedočenja, razna saznanja koje sam stekao čitajući literaturu i vodeći razgovore pre svega sa profesorom Markovićem i našim kolegama iz inostranstva. Pa Dunav nije tekao uvek ovako kako teče sada. On je, na primjer, možda zadržao u posljednjih nekoliko desetina hiljada godina isti tok, ali njegova širina se menjala. Znate, pre 20.000 godina kad je nestajalo to posljednje ledeno doba, kada se ogromna količina vode iz severne Evrope, od tog silnog leda koji se topio, stuštila ovde u ovaj najniži deo Evrope, a ne blizu mora, Dunav, ko zna koliko je bio širok. Verovatno je bio nekoliko desetina puta širi nego sad. Možda imao i 10, 15, 20, 30 km, jer voda nije imala kuda da prođe. Bio je veći dotok vode od topljenja leda nego što je mogla Đerdapska klisura da primi. I onda Dunav je sa sobom vukao raznorodan materijal sa Alpa, preko Save, Drave i tako dalje, sa Rodopa i preko Morave i preko Tise i iz Đerdapa. I tu je bilo raznog materijala, finog, krupnog i tako dalje. Taj najfiniji materijal po našim pretpostavkama se verovatno ovde nagomilao, voda povukla, on ostao, vetar ga formirao i tako je nastala. To je jedna od teorija ili jedan od načina razmišljanja kako je nastala peščara. A finu strukturu peščare, njenu ovu današnju geomorfologiju, je dao vetar. Znate, Košava. Košava je neizostavni deo ovog prostora. Košava je nešto što daje možda i najveću karakteristiku u ovom prostoru. Ona je nešto što takođe, to su sada moja lična razmišljanja i saznanja, prisutna ovde otprilike unazad 2,5 miliona godina. Koliko traje taj kvartar, koliko se dugo nije menjala konfiguracija kopna, mora i planina na ovim prostorima Evrope, jel da? Šta je Košava? Košava je vetar, Košava je kretanje vazduha, znate. Gde god se kreće vazduh, postoji vetar. Jedino što ovaj naš vetar ima neke karakteristike koje su ga dovele do toga da je dobio i poseban naziv. Znate, retki su vetrovi koji su toliko tipični i sa toliko karakterističnih osobina da su dobile nazive. Jednostavno, to je kršteni vetar, razumete? To je jugoistočni vetar koji duva na ovim prostorima skoro 1/3 godine. A da li je svaki jugoistočni vetar Košava? Pa, može se reći da jeste. Teško je napraviti razliku. Upravo je to glavna karakteristika tog vetra, da duva iz jugoistočnog pravca. Kad je razlika u pritiscima, vazdušnim pritiscima iznad Ukrajine i ovde, onda se javlja Košava. Da, to je poznata ta priča koja je odavno objašnjena, da kada se pojavlja razlika u pritisku, odnosno postoji značajan gradijent u pritisku između Đenovskog zaliva, gde se najčešće, kada ovde duva Košava, stvara ciklon i visokog vazdušnog pritiska iznad Rusije ili tog najvećeg dela evropskog kontinenta, onda kod nas duva Košava, koja je najjača baš u ovim prostorima. Kad se kaže najjača, dostiže najveću brzinu. Ovde, između Vršca i Deliberske peščare, možda Vladimirovca, kod Alibunara najviše duva i tako dalje. Zbog Karpata ili?
Pa nije tu toliko, čak nisu toliko bitni Karpati, bitniji su Alpi, na primjer. Alpi direktno odlučuju i stvaraju Košavu. Ja bih čak rekao da su Alpi, da tako kažem, glavni uzročnik Košave. Kad ne bi bilo Alpa, što sam ja nekada radio kao mladi meteorolog, praveći numeričke modele, pa sam skidao Alpe sa naših modela da vidim šta se dešava sa Košavom, nije bilo Košave. Sve isto, nema Alpa, nema Košave, razumete? Nemojte čuju Banaćini skinući Alpe, da se reše Košave. Da, eto tako je to. Znači, Košava je jedan specifičan vetar, jedno specifično kretanje vazduha koji nastaje interakcijom više faktora. To su barički faktori, nizak pritisak u Đenovi, visok pritisak u Rusiji, postojanje Đenovskog zaliva, jednog jako toplog mora u srcu Evrope, jedne visokih planina iznad tog zaliva, severnije, to su Alpi i to su ti uslovi. Košava duva i leti i zimi, znači to nije tipično sezonski vetar. Istina, u ovim hladnijim sezonama je malo jače, ali bili smo svedoci pre nekoliko dana, u sred proleća je duvala, 10 dana je duvala Košava, jel da? Ima svoj ritam kako duva? Pa duva, taj ritam nije strog, ali je jasan. Ona duva tako od nekoliko dana, jel da, bez prekida. Nekada su govorili da postoje neka pravila, 3, 5, 7, ne postoje ta pravila, mi smo detaljno izušili Košavu. Tako duva neko vreme, nekim intenzitetom, pa onda nestane kao da nije nikada postojala, pa se ponovo pojavi i tako. Onako kao kako je vreme, znate. Ima neke mistike u svemu tome, ali je to nekakav vetar koji je, može se reći, permanentan. Ili, kako mi volimo da kažemo, dominantan za ovaj prostor. Se bavio neko istraživanje kako utiče na raspoloženje ljudi? Pa bave se ljudi. Košava ima takozvane karakteristike, to mi kažemo fenskog vetra, to su topli slivajući vetrovi, znate kada se vazduh spušta, a jednim delom se on spušta kad duva Košava, zagreva se. I to dodatno zagrevanje vazduha smatra se da loše utiče na psihu ljudi, pojačava depresivna stanja. Pa je poznato da tada ljudi ovako se malo nesigurno ponašaju. I na ovim prostorima je to često takav slučaj. Nekada se svako od nas osjeća lošije kada duva vetar ako nema dobru zaštitu, pogotovo ako s polja ima nešto što mu, da tako kažem, pojača tu depresiju i loše raspoloženje. Tačno je. Mi nađe smo danas dan bez vetra. Da, danas je idealan dan, eto i mi smo imali sreće, spremali smo se za ovo istraživanje nekoliko godina, dobili smo podršku svih naših najpoznatijih saradnika iz inostranstva. Ovo su mesto obišli Nemci, obišli Kinezi, obišli Britanci i tako dalje, i onda smo mi uspjeli da se skupimo. Profesor Marković je napravio jednu jako dobru ekipu, gde je on šef te ekipe, ja mu pomažem i tu sa ovom mladom decom, na kraju krajeva i zahvaljujući vašoj pomoći i vašoj pažnji, ja mislim da smo mi na putu da napravimo dobro istraživanje i da se iz ovoga pojavi nekakav naučni rad, nekakva nauka koja će biti od značaja kako za državu, tako i za narod. Razumete? Veliki ste stručnjak za vreme i klimu. Čemu da se nadamo u budućnosti? Evo, mi iz medija plašimo narod da dolazi do globalnog otopljenja, da nas čekaju neke čudne klimatske promjene. Pa narod mora da bude malo u strahu svaki put. Kako ga kontrolisati, znate? I onda naši lideri koji upravljaju nama s vremena na vreme izmišljaju razne dodate strahove. U posljednjih 20 godina glavni dodati strah globalni jesu globalne klimatske promjene koje se navodno ne odvijaju povoljno po ljude. Ja kažem da to nije tačno. Svaka promjena klime je normalna klima i čovjek mora da se prilagodi klimi, a ne da uzima on da pravi klimu kako njemu odgovara. Pa zamislite koliko nas ima i koliko volja za klimom. Pa to bi onda trebalo da bude 8 milijardi klima na kugli zemaljskoj. To ne može tako. Ja mislim da je svijet sada na boljem putu nego što je bio prošle godine. Mi moramo
moramo da se prilagođavamo klimi, mi moramo da vodimo računa o ekologiji, o našem ponašanju, odnosno na taj veliki resurs, ali ne smemo biti previše nerazumni. Nije to sistem na koji mi možemo da imamo uticaj tako kako se to nama nudi. Malo pre sam vam pričao o tome dok smo razgovarali privatno. Iza toga se krije jedna velika prevara, ako mogu tako da kažem. Ljudi, neki koji upravljaju svetom, ovi koji su najbogatiji, koji bi želeli da budu sve pod njihovom komandom, žele da nam prodaju vreme i klimu. Znate, kao resurs, kao što se prodaje voda, kao što se prodaje hrana. Zamislite kad počnu da nam ugrađuju satove za merenje potrošnje vazduha i broja puta koliko ste udahnuli. A to je bio ceo koncept. Čak se MMF i spremao, napravili su tarife koliko će to koštati. Na kraju krajeva neke tarife su realizovane. Neki su izmislili koliko svaka država treba da potroši nekog resursa klime. Razumete? Pa su onda izmislili da one države koje to ne potroše, svoje nepotrošene resurse prodaju onim državama koje su potrošile. Prava trgovina. Klima nije roba. Razumete? Klima je jedan resurs, to je opšte dobro koje mora da se čuva na nekakav specifičan način, a ne kao obična roba. Razumete? Izmislili smo mi, profesore, kontrameru. Kontramera zove se emisija Petkazanje. Ljudi kad je gledaju ne dišu. Pa to bi moglo da se uklopi u ovaj koncept. Niste valjda avangarda. Prosto ne verujem. Koliko će dugo izdržati u nedisanju? Samo 2 minuta. Najbolji gnjurac može da ne diše samo 8 minuta. Naša emisija traje 50 minuta i gleda se bez daha. Dobro, slažem se. Pokušat ću ja da ne dišem 50 minuta, ali nisam siguran da ću biti u dobrom stanju posle toga. Ja predlažem ljudima da dišu i da koriste klimu i da ne dozvole da im se klima prodaje i da im to tarifiraju kao što planiraju. Razumete? Klima nije ničije vlasništvo. Klima je zajedničko dobro svih ljudi na ovom svetu, svih živih bića i biljaka i životinja. Razumete? I kao takva mora da ostane. Inače, nema smisla. Mi ćemo nestati. Razumete? Ako počne neko da upravlja time. Pa šta će da radi sa onima koji ne mogu da plate klimu? Šta će da im pošalju izvršitelje? Jer će to da urade. Ajde, ja vas sada pitam. Ili će da im daju socijalnu pomoć, da umjesto 5 puta u minuti udahnu 2 puta u minuti. A kako će ona 3 puta? Razumete? To je jedna priča koja je postala vrlo ozbiljna. Onda ćemo, profesore, ovako. Kad budemo gledali emisiju Petkazanje, da slobodno dišemo punim plućima i da se radujemo. Svaka vam čast. Evo, ja vam se pridružujem i u tom slučaju ću vrlo rado da gledam vašu emisiju, iako nemam televizor i ne gledam televiziju već 10 godina. Uvijek postoji prvi put, nadam se ćete barem ovaj prilog. Biće mi drugi put, zbog vaše emisije i zbog ove mogućnosti koju ste mi dali da ovako otvoreno, iskreno pričam sa vama, ja ću ponovo da uključim televizor i televiziju da gledam, ali samo za vašu emisiju. To su već globalne promjene. Da. Hvala vam, da. Pridružit ću se takvim globalnim promjenama. NLB Cash krediti. Ista rata i do 10 godina. NLB banka. Ja sam
Akcija San. Da stigao sam u raj niskih cena. Ulje 1/1, litar 99,99. Kod nas znate šta kupujete. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam. Od utorka 15. do ponedeljka 21. maja. Na Novosadskom sajmu. Porodični dan petak. Dobrodošli. Mesare Kamendin. Da li znate kakvo meso jedete? U našim mesarama kupit ćete isključivo meso sa naše farme. Hranjeno sa naših njiva. Bez GMO, bez uvoza, bez soje i glutena. Mesare Kamendin. Od rala do ostala. Penzioneri, akcija stiže u pravi čas. Matijević uvek misli na vas. Posebna kobasica 179, hot dog viršla 219, dimljena pečenica 679, pašteta Oslić 90 grama 43 dinara. Na nas možete računati. Vaša industrija mesa Matijević. NLB Cash krediti. Ista rata i do 10 godina. NLB banka. Iz Banata, iz Dalibarske peščare, vraćamo se ovde kod nas u Bačku, tačnije u Šajkašku. U Kovilju smo bili kod našeg profesora Viđikanta. Profesor Petar Viđikant ima jednu novu priču o koviljskim artefaktima i to je nastavak ovog našeg serijala koji baštini jednu staru priču o koviljskom klubu lažova na jedan moderniji, savremeniji i mislim čak i malo mekši način. Ponovo smo u Kovilju, ali ovaj put u Donjem. I prego što počnemo današnju priču ili današnji artefakt, dužni smo par uputstava vezana sve do naravno tako i za ovaj današnji artefakt koviljski. Kada kažem da smo dužni upozorenje, mi smo svaki put, i gospodin Otić i ja, govorili da su to priče koje su nekada bliže, nekad dalje od one linije koja razdvaja istinu od onog drugog, a današnja priča će sigurno biti takva da će biti malo dalje od te linije. O čemu se naime radi? Danas ćemo da ispričamo jednu kratku priču o pitomom kestenju ili domaćem kestenu koji je netipičan za ove naše krajeve, mada je njegova postojbina, znači Mala Azija i priobalje Crnog mora, ali je jedno vreme postojao i kod nas. Međutim, taj koviljski je bio vrlo tipičan, odnosno malo drugačiji, jer smo mi uspeli što možda niko nije, a to je da pripitomimo divlji kesten. Kako smo to radili? Po starim pričama i po predanjima, znači postojalo je nekoliko divljih kestena, ali to su bili obični, znači kesteni koje su deca koristila za igru, međutim nije bilo onog jestivog, kao što nije bilo i nekog drugog voća koje se u to vreme moglo vrlo teško nabaviti. Koviljčani su došli na ideju da pripitome divlji kesten. Uzeli su nekoliko semenki, posadili su toku zime, mladice su narasle i tek kasnije na proleće su počeli da kaleme. To kalemljenje je bilo vrlo specifično, mi danas ne znamo kakav je način bio, ali znači ono što je definitivno uspelo, posle svega 2 godine grana od jednog kestena je rodila i na njemu se našao prvi plod pitomog ili domaćeg kestena. Taj kesten je bio jestiv i kasnije se već od te jedne grane izdvojilo mnogo više plodova, pa su narasli neki drugi. Nažalost, oni nisu preživjeli, ali je priča interesantna, jer je taj kesten bio, znači, u upotrebi na nekoliko načina. Prvo, znači, što se jeo u toku zime kao prženi kesten, zatim, znači, kao sušeni mogao da se melje, a ono što je možda bilo najinteresantnije i čiji je recept i do dan danas ostao, to je slatko od pitomog kestena, koji se pravi sa nekoliko vrsta šećera i meda i vrlo je specifičan, čak mora da ima i rakije. Recept nismo još uspeli da potpuno obnovimo, ali smo napravili nešto slično i čak možemo da demonstriramo koviljsko slatko od pitomog kestena. Pitomi kesten ima jednu neobičnu osobinu da je jako razgranat i kao drvo, ali ima jako razvijen sistem korenja. Međutim, pošto je to bio na peskovitom terenu, dešavalo se toku samog procesa odgajanja tog kestena da on noću, kada je mala sadnica,
hoće da nestane. Nama nije bilo jasno da li je to sam otišao ili ga je neko odneo, pa smo morali jedno vreme čak i da ga vezujemo za susedno drvo koje je bilo mnogo jače, to je bagrem ili hrast, kako bi ostao i dalje u Kovilju. Kesten i domaći i divlji ima karakterističan list. Ti listovi su čak bili prilično veliki kod ovog našeg koviljskog kestena, pa se osjetio čak i zvuk kad padne, ali morali smo da ga maskiramo na drugačiji način, a to je znači da se ne bi prepoznalo ko je pravi kesten, a ko je, odnosno divlji, ko je pitami kesten. Morali smo od gore dok je bio mali da nabacimo na njega granje od duda. Zašto baš dud? Zato što je dud po obliku krošnje najsličniji kesten. Ono što je definitivno priča za koviljske artefakte, da većina tih priča potiče iz legendarne Lakine berbernice. Ne samo ova današnja, nego i one prethodne, a nadamo se će takvi biti još. Imali su neku osnovu u onom slobodnom vremenu, u onom duhu starih Koviljčana, koji su mogli da smisle takve priče, da ih prošire, da ih rašire po poznatom ili nepoznatom terenu i da od njih nemaju neke velike koristi, ali bar imaju razbrigu za svoje slobodno vreme. Čak i jedan od kestena je bio blizu Lakine berbernice, ali nažalost on se prvi osušio. Da li je to bilo zbog priče iz Lakine berbernice ili zbog nekih drugih stvari, mi ne znamo, međutim, definitivno sama Lakina berbernica je bila centar svih ovih naših neobičnih priča. Pre nekoliko godina na 100-godišnjicu Velikog rata bili smo sa one strane Save u Mačvi i tamo smo zatekli jedan neobičan prizor. Kažu ljudi, veliki rat, ovakav rat, onakav rat, svaki rat ima svoje ime. Mislim da ne postoje veliki ratovi i mali ratovi. Svaki rat je jedna velika tuga za sebe, jedna velika tragedija i rane leče se i pokušavaju da ih ljudi prebole još dugo, dugo godina posle toga. Ne postoje male priče, ne postoje velike priče, ne postoje male tuge i velike tuge. Evo šta smo snimili na licu mesta tim povodom kad smo bili u Mačvi. A otkud ovaj spomenik sad? Ovo? Da. Otkud ja znam? A na vašem imanju? Ljudi su donijeli bez mojeg znanja, bez ičega. Niko nije pitao. Ali ne smeta mi. Verujte da mi ne smeta. A što bi smetao? Ne smeta Boga mi. Tamo po meni, on nije ovdje sahranjen, on je sahranjen tamo. Tamo ja nisam znao da se oni sahranjuju obratno od nas Srba. Mi se sahranjuju prema istoku gledajući, a oni prema zapadu. To je pop Paja, on meni rekao. I to tako stoji. A on je tamo sahranjen, jer tamo udario spomenik gdje... A gdje tamo? Zato je tamo bio hrast od 2 metra prečnika. Tad je taj hrast bio tamo i on je tamo sahranjen. Pored nekog obeležja, da se pamti gde je? Ne. A ko je donao ovo, on je vidio hrast ovdje, znao je šumu, neko je to napisao, neko je to znao i donao ovdje, a taj hrast je bio kao ovi što su Šnjarići bagreni. Nije bio veći. Spomenik palom junaku. Pa ja, spomenik. Kako ste reagovali kad ste vidjeli spomenik ovdje? Da znate, ja sam plakao. Ko udari krst, nisam zaslužio ni po čemu da mi neko to tako nešto uradi. Puno vojske prolazilo ovuda? Pa pričaju da jeste. Kako nije kad nađe se ponekad još. I grobova, kad smo pravili ciglju, tamo u placu kod kuće, prekopano je, kad cigljari radili, vojničkih grobova. Ajde pitamo nekog od gledalaca, možda neko zna. Ko će znati, to neće. Pa neko ko je postavio ovo obeležje? Ti koji su postavili obeležje, to po nečemu, po verovanju, kako i Popaja govori, ima neke svoje snarodnike, unuke, pravunuke, koji su došli, koji znaju gdje je sahranjen, gdje je to desilo se i doneli to. Da, ali znaju da je bilo pored hrasta, ali to nije ovaj hrast, onaj koji više nema. Onaj veliki hrast. Nema ga više. Nema ga više. Koji njega izdao? Pa ja. Otišao hrast, ostala uspomena. Pa ostala uspomena. Ne smeta mi što sam to postavio. Opet ponavljam, ne smeta mi. Međutim,
Volio bi da se neko javi, da kaže to smo mi postavili. Nije se javio u mjesnoj zajednici ni po nekom redu u Bogatić. To je vojni osjek i nešto, nije niko ništa. A evo vi sad javljate da hoćete da podignete spomenik. Pa bih podigao. I ako ne bude to što priča novinar, koliko god bude, neće to nešto veliko, ali da se zna da je čovjek tu stradao. Od čvrstog materijala? Od čvrstog materijala, to traje? Sigurno. Da nadživi ovaj hrast? Ja ga ne sjećam da sam živ. Koliko ovaj ima godina? Pa eto, otac je rođen 1887. A 8. ili 9. godine je posađen hrastik. Ovaj? Cijela šuma hektar. Eto, tamo na kraju još ima hrastova ovaki 6 komada na kraju. Nisu sve ovaki, ali da bome. Šta čekaju? Evo, tamo imam još jedan ja, onda sinovac za mene, pa brat dalje. Domaćine? Da. Šta čekaju ovi hrastovi? Pa neka čekaju, šta je to? Ne žure nikut? Pa nije. Ma nema potrebe da se čekaju. Pogotovo sad. Sad mi je ovo neki znak da ga treba još očuvati i štediti. Da ostane kao zapis? Pa gdje ostaje da bude. Ne smeta mi za dinarno da sad gledam ja u ti 200-500 evra što bi mogu dobiti sad za ostalo da mi to smeta. Ne smeta mi. Nema tih para? Pa nema potrebe. Nema potrebe. A imate meko srce? Pa može se reći. Volim da pomažem ugroženi. To mi u duši. A i ovdje ste suzu pustili? Molim? I ovdje ste suzu pustili? Pa čuje, njim je bio jednostavno. Opet kad njim je bio jednostavno kad sam vidio šta se to dešava, koja priča, ko je donos, zašto. Nikom ništa nisam kriv. Stradao čovjek? Pa stradao čovjek. Ali to je bio red. Da oni preko mjeste zajednice, preko nečega pitaju čije je to, ko je tu vlasnik i sad znam da... Evo sad jednog domaćinskog, ljudskog poziva da spomenik bude zajednički. Pa, nije brani. Učestvovati se god bude koštalo. Učestvovat ću. Neću otkazati. Kogod lako dođe da se nešto čuje i vidi, šta to bude koštalo, ako neko uradi kao na dobro to što prijatelj kaže, ja ću učestvovati kogod bude koštalo. Nema problema nikakvih. Nikakvih problema nema. Privodimo kraju večerašnje Petkazanje, dragi gledalci. Hvala vam za pažnju koju ste posvetili i večerašnjoj emisiji. Naravno, pozivam vas na reprizu sutra, dakle subotom, od 14:30 na ovom istom mjestu, na prvom programu televizije Vojvodine. Mi ćemo se vidjeti ponovo u novom Petkazanju za 7 dana, u petak u 21 čas. Javite se umeđu vremenu. Preporučujem da pošaljete vašu poruku u pisanoj formi na društvene mreže, na naše profile, na broj telefona koji je na ekranu i da se dogovorimo da dođemo i kod vas da snimimo neku novu priču za neko novo Petkazanje. Želim vam lepu i laku noć.